George B. Lingdo, MLA of the AITC of Umroi constituency, expressed that truly it is a matter of pride that for the very first time a national party such as the All India Trinamool Congress has raised the issue for discussion in the parliament for the inclusion of the Khasi and Garo language in the 8th schedule of the Indian constitution. Yesterday, the Tuesday of the week, TMC MP Sudeep Bandopadhyay raised this issue in the parliament to facilitate as a member of the party and to have the House hear the need to include these two native languages spoken by the people of Meghalaya. Speaking with T7, Lingdo said that these languages were recognized from 2005, which resulted from the hard work of writers who contributed to literature by writing in the Garo and Khasi language in the state. And to add, lastly, with the resolution passed by the Meghalaya Legislative Assembly in 2018, which further strengthened this demand. Parti Trinamool Congress ya ka isu ni kamat jong ka Khasi penpendung ya ka ketin Khasi ketin Garo ha khnit ke bapra kalong ke ke bampat jujia menu hapo ka history jong ka parti ke jungi kadang deksen ke bendingkong bakru ke national party ke dara hadu ke ni ka kerdan bani keren na ka bantaban pendung ya ka Khasi ka ketin Khasi ketin Garo ha ka khnit ke bapra kawai kalong ba kajing persiang jong kesoka jela haki senam ke baladab lalu senam arjar san so kalalong sisya ke ba nang peniat syakmat jam pa jam na ka bantaban nang pensawa ya kata kajing dawa jugi pa ba lalu arjar san la itu ya kitin Khasi ban Garo da ka Sarkar Meghalaya kumki associate language dan kum kita ki kitin ki bala penun kam ha kajela ke jungi berhakikat kisla ke bengitho haki office rekam jong sarkar hi brokoi nani haki kam ki bren ki meeting ki beper ki benglaman pelong tela itu ini ki akti tin na rusne ma jasan tedin ketu bat shwa jong keturu ini paro ke jing tresitom jong ki beri ki bathokot ki beri ki no senyang sya ketok ke puli bat ke jing penun kam tam ya ke tin Khasi ban Garo ha ke jela ke jungi te yang dapat ka sawandu ketu ke jing rai po ka assembly usna ma aja ka pra manang pen skembor isu ya ke jing dawa jong kipai ba ban pendung ya ke tin Khasi ban Garo apo ka khanet ka pra de hading ketu pten na kaleng ka parti Trinamool Congress nga lech du Delhi nga pensawa nga ra ya ka sur habar jong ka parliament adik sin ka beningkong baki MLA na po Meghalaya bat ki MP jong ka parti kuno ka national party ki atre dengka ban ra ekasur baka jing dawa jung pai ba hangte ya khama Delhi kham baka kari beroi kani osno ya kasur ke jungi bangim dei bonchusha le kulut imdei ba kita kasur ke jungi kalong ke berit imdei kasur jungi kalong ke bajam na kam taban dawa kini ki jing don kam jung pai ba kini dei tang atli ki isu ke we ke bede ber ke jing pendrung ya ka ketin Khasi ban Garo po ke khnit ke bopra jong ka constitution negeri India ani ke disensiar ke jungi kebaar pada bandingin Persia ya ketu ke jingsan ya ke agreement hapring ke Meghalaya bat Assam na ke menta ke border ke jungi tin no jikini indang bun kiwi ru ki bangin nang ra ti kadang dei ke sin ke beningkong bangida so sarong lu haju ke por bengelong ke jing aimen sim ya ki pai ba jo ke jelah hi brokoi bat kadang ngiku ban kren ki pai ba jo ke jelah ba pimdei ban so sier ani pimdei ban so ting dei ban so syai bat ban yesnok tilang ru na ka mentang di jing dawa krang ba ki batam kinwan nam ta kajela jungi kajela ka bai tenat adu ka ni kajela ka bum ba ki bai ba ki basungtu bat ki ba pen pau shisha ka ji angnut nam ta ban kenti ro jong kari ba jong jai ban reu ni so be ka sur ka jungki kam di ban kut tang apo ki saudong sokun jong ni kajela ka jungi ndai ka ri bro ko ki di tip ba ka Meghalaya ka don ki ji angnut ka krau ki pai ba ki don ki ji angnut ki basisha ba bangin la ban te ya kalau dekat lah